पानाय स्वाहा इदं वायव्यपानाय इदं नमः ॐ स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्ने वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यं मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्यमेधयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं कन्नयासुव ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मजुराणमेनो भूविष्ठान्ते नम उक्तं विधेम स्वाहा। 3 आज्ञा महागायत्री की। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। एक आहुति विशेष लेकर के यज्ञ विराम।